Nkosi yethu Jesu Kristu. UJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ngokukhethekile uDr. Sibane, uMama Sibane, ibandla lonke nabafundisi bonke egameni leNkosi umoya ongcwele phakathi kwethu. Amen. Ngimfundisa uNdlovu-ke khona la ebhangeni endaweni KwesakwaMthethwa omthandayo uJesu kakhulu. Amen. Bazalwane ngithintekile nje uma ngabe ngiwushiwo namhlanje ukuthi kuzoba nale nkonzo i-baptism yasinthinta kakhulu ngoba nami ngayenza ngelinye ilanga ngiye ngabona nasebandleni ngoba angithi thina abazalwane sakhiwa phezu kwesisekelo sabaprofstone nabaprofethi. Amen. Ababehamba noJesu. So ingithintile-ke le nkonzo ngoba noJesu wayenza le nkonzo ngaqala ngithethwe kakuqale kakhulu kuNikodema. Yakhumbula uNikodema enyenyobela uJesu ebusuku eyobuza ukuthi angeza kanjani kuzangena umbusweni wezulu ukuthi uJesu yabela abampofu ukuthi kwenzile konke encane bami. Wasethi ngizalwa kabusha. Wasethi ngingazala kanjani kabusha sengimdala, ngingangena kanjani futhi ngibele esiswini sikamama sengimdala. Wasethi uJesu kufuneka uzale ngamanzi nangomoya. So ingithintile-ke le nkonzo bazalwane ngoba iyona ebalulekile and iyona i-foundation yokukholwa, kodwa-ke amabandla amaningi awayenzi. So uJesu-ke ngiyayithanda futhi le ndawo ngoba naye uwenzile into eningi ehambe emhlabeni usenzile nje nakho lokhu naye wabhabhatisa. Ngiyakhumbula nje ngapha ekuqaleni lapha kuJohn the Baptist khathi esahamba nje semhlabeni usecela uJohn the Baptist ukuthi ambhabhatise. Uthi uJohn ngingakwenza kanjani lokho Jesu ngoba mina angikho fit ukuthi ngibophe ngisho intaba zey'cathulo zabo. Uthi uJesu kwenze lokho John ngoba ugcwalisa ukulunga. So waze wambhabhatisa uJohn. Uma esembhabhatisile izwi lase liyavuleka kwase kwakhuluma izwi ukuthi lowo indodana yami ethandiweyo. So uyabona ukuthi ukubhabhatisa ubaluleke kakhulu. Ngisukumela lokho nje ngiye ngathi into yakho ngiyakhumbula nje nami ngibhabhatiswa sengibhabhatisiwe nami kwakhuluma izwi lathi nami khona wafuna ngiyeke. Uyabona ukuthi uJesu bazalwane uyawazisa umbhabhatiso, uyawuthanda kakhulu ngoba umbhabhatiso lithi izwi leNkosi ngelinye ilanga umoya ongcwele uyi-deposit uyisibambiso sesikhathi esizayo. So uma sibhabhatisiwe bazalwane ngiyakhumbula nami sengibhabhatise ngamukeliswa umoya ongcwele. So umoya ongcwele bazalwane nokubhabhatisa kubalulekile njengoba kade esho ubaba uSibande ey'mpilweni zethu. Kubaluleke kakhulu manje ngendaba yakhuluma ngithi ngibashela ngamanye amabandla ngibona nje akwenziwa nje ebhola. Manje-ke ngiye ngaphelezela ndodakazi wami nami njengoba ngiyilana wayikhethela nje wathi uthanda leli bandla. Ngase ngithi mina-ke bazalwane ngumuntu nje o-flexible ukuthi umuntu enze lokhu akuthandayo. So wayikhethela wathi uthanda yena ukuza kuleli bandla nakababa uSibande. So ke namba ngingana ngiphelezela ezelana nje ngoba esesizobhabhatiswa usuke eThekwini nje uyafunda eThekwini ufike eFrayini ufike eSarate izolo ngoba ezelane nje lokho egabheni ukuthi kambe emhlaka 3. So wagibela wenza nje ngoba ezokwenza. So ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu ukuthi naye uyisimpilo yakhe ngoba abantu bazalwane njengoba siphila emhlabeni siyabona zonke insuku siyabaphelezela abantu, siyabaphelezela zonke insuku ukuthi kuyahamba kuhleli. Manje wonke umuntu kufuneka ahlale anganethezeki, uhlale ube njengalaba abantu bakulamazwe ngaphandle. Laba bantu bamazwe ngaphandle bahlala into zabo ezazi ukuthi kuphi. I-passport yakho uyazi ukuthi kuphi, yonke into yakho uyazi ngoba uyazi ukuthi nalini noma ngasikhathi ungamele iqubule sokuthiwa bangene etraffic bahamba. So bahlala into zabo bey'phephile zikhona. So nathi sikhona South Africa kubalulekile ukuthi sihlale sazi ukuthi siyahamba asihleli kulo mhlaba. Into zethu siyilungise noNkulunkulu ukuze nakuthiwa nje bakadeshe bamuthi bantu ukuthi nami ngibatshele ekhaya ngithi ngisho ngabe kuthiwa ngihambile ngeThekwini noma ngasafikanga eThekwini anginalo ukuvalo ngoba ngiyazi ukuthi intaba yami noNkulunkulu ngiyilungisile ngisela emhlabeni. So kubalulekile ukuthi siyilungise indaba singabi worried ukuthi uzohamba. Lokho kuyisho phethu kuphela sizohamba kodwa okubalulekile ukuthi kubalulekile ukuthi uma ngabe lo mzimba ubilizwa kodwa sazi ukuthi nesinye sakho esizulwini. Amen.